Arsenal yashimangiye ko ari ikipe ifite gahunda uyu mwaka nyuma yo gutsinda Tottenham ibitego 4 ku bitego 2 nyuma y'uko ku minota 36 Trossard yafunguye amazamu n'igitego cya mbere cyari na cyiza cyabimburiye ibindi kuko nyuma y'uko Merino bamuhaye umupira hagati mu kibuga yahindukiye ariko navuga ngo biriya umenya ari ibintu uraza kutubwira nimba ari ibintu byitorezwa mu myitozo kuko urebye uburyo Trossard yagiye ntago ari par accident yacomotse muri defense y'abakinnyi b'ikipe ya Tottenham yiha intambwe imbere mu izamu ubundi Merino ahitaransa umupira urenza bamyugariro atsinda igitego cya mbere ku minota 41 mu gihe Tottenham yari ifunguye igitego cya kabiri cyahise gitsindwa na Mr Eze umupira yarahawe na Declan Rice hanyuma rero ku minota wa 48 hanyuma igitego ku minota 55 ikipe ya Tottenham yaje kubona igitego ariko ni nyuma yaho ku minota 45 n'ubundi na gatandatu Eze bakinjira mu kibuga yatsinze igitego cya gatatu umupira yahawe na Timba hanyuma Richardson atsinda igitego cyiza rwose atunguye umuzamu ibitego 3 ku gitego kimwe umunota 76 ibirori bya Eze byakomeje kuri assist yarahawe na Trossard hanyuma ku minota wa 76 nibwo yatsindaga igitego cya gatatu kikaba icya kane muri rusange muri umukino urangira gutyo ari ibitego 4 ku gitego kimwe cy'ikipe ya Tottenham. Arsenal ni ikipe yabaye nziza as a team mbere yuko tuza kuganira ku mukinnyi ku wundi ibyo ugiye kutujyana bitugeza kuri amakipe agejeje uyu munsi ayoboye bikarangira yegukanye igikombe cya shampiyona ayo makipe yabigerageje kuko ubu ntitukiganira ngo Arsenal yatsinze ahubwo amaso yose ari kureba ngo ese Arsenal izagerayo itware igikombe cya shampiyona ikipe yabigerageje yarimo ikipe ya Manchester City sezo ya 2013-2014 icyo gihe yatwaye igikombe n'ubundi umunsi nk'uyu nguyu irusha ikipe ikurikiye amanota 6 Man U yarabigerageje 2002-2003 hanyuma icyo gihe yari imbere amanota 8 Arsenal yarabikoze 2-1-2 inyuma yaho hari Liverpool irusha amanota 6 Man U bikora 9-6-9-7 inyuma yaho hari Newcastle irusha amanota 8 9-2-9-3 Manchester United yarabikoze umunsi nk'uyu inyuma yaho hari Norwich irusha amanota 6 ibihe bya Arsenal byageze ushingiye ku mukino wakinwaga ku munsi w'ejo rugaju birashoboka ko uyu mwaka waba ari umwaka w'igikombe ku ikipe ya Arsenal ndabishingira ku bintu biri kugaragarira mu mikinire yayo ariko nkanabishingira noneho no ku mvugo iri mu kugaruka muri groupe yabo Thierry yakoresheje amagambo akomeye nyuma yo gutsinda iyi match umwe mu bakinnyi bakomeye cyane babayeho muri Premier League ndetse no muri Arsenal igihe hari tifo cyangwa byapa binini cyane biba biri muri stade abafana ba Arsenal bari bakizanye cyariho amashusho harimo abasore nka Sol Campbell wanyuze muri Tottenham nyuma za muri Arsenal hariho Thierry ari kuri icyo cyapa kinini ni igifoto kinini bari bakoze hariho abasore nka ba Magraesh bubu hariho ba Bukayo ba Odegaard hariho isura ya Tony Adams hari abakinnyi bagiye batandukanye mu biragano bitandukanye bandika ngo the Arsenal these streets are ours ati iyi mihanda ni yacu bashaka kubwira abafana ba Tottenham ku ikipe ya Arsenal ari ikipe iyoboye umujyi wa London cyangwa se ari yo nyir'umujyi bo ari nk'abashyitsi n'ubundi bazahora bari munsi y'ikipe ya Arsenal. Thierry rero nyuma yo kubona iki cyapa yavuze amagambo akomeye ari yo akubiyemo ingingo ya mbere ngiye kugarukaho yavuze ngo Arsenal mu myaka yashize bakoreshaga ijambo rivuga ngo trust the process ubu ngubu ngo ntabwo ari ryo Arsenal ikiri gukoresha noneho nunareba hari ifoto iriho abakinnyi ba Arsenal barimo Magraesh bakabamo umusore Martinelli bakamo Calafiori ndetse n'umusore Zubimendi bari bafite Declan Rice ni bane bari bafite nanone nabo agafurari kanditseho ngo make it happen
reka dutume biba. Bivuze ngo it's not believing in the process, it's happening. Mu magambo ya Tsiriyari, it's happening gute? Ubundi iteka n'ubundi Arsenal yagiye iba close nka gutya, ikaba bugufi tukayibona ko bishoboka ko yatwara igikombe, ariko ikagera igihe ikanyerera, ukabibona ukabona yuko uwo mwaka ushoboraga kuba wabo n'igihe cya Leicester byaragaragaraga. Leicester twara igikombe, hari n'imyaka ba Fabregas na ba Van Persie na ba Nasri bapusaga Ferguson bakagera nko mu kwa kabiri ari aba mbere, ariko ubona amanota y'ikinyuranye ari nk'atatabiri, noneho bihurira Ferguson agahita batsinda, agahita bacaho, bagahita bagenda n'undi mani ikagenda kabatwara igikombe. Kuki ingingo ya mbere yuko bishoboka turi kuyivuga nona? Yego, kuko hari nk'umuntu wisandika kuri channel ya YouTube ntaguciye mu ijambo, atugwa muravuga ibyo mubyibuka ko journita ku itariki ya 30 bagomba kuzakina n'ikipe ya Chelsea, kandi hagati yaza bacemo Bayern Munich muri Champions League. Yego, ikintu cya mbere gituma Arsenal yagira icyizere, Arsenal nabisubiramo ko ariyo kipe iri balanced kurusha izindi zose muri Premier League, kurusha izindi zose. Efektifu ya Arsenal ninjoro nakoze umwitozo wo kuyipanga, nayisanganya abakinnyi 25 bo ku rwego rwo hejuru. 11 ba mbere mu ikipe yanjye baba barimo Raya mu izamu, afite aba defenseur barimo Timba, Saliba, Magalhaes, Calafiori inyuma. Abatatu bo hagati baba bari Zubimendi, Declan Rice na Eze, ndavuga yanjye. Yego, abatatu imbere nakoresha Trossard, Gyökeres na Bukayo Saka. Abo 11 basimburwa na mwizamu Kepa Arrizabalaga, inyuma Ben White, Hincapié, Mosquera na Skelly. Batatu hagati Nogard, Merino na Odegaard. Batatu imbere Madueke, Kai Havertz na Martinelli. Abo ni abasimbura. Abagira abandi batatu baba bari mu ikipe ya gatatu ariko bakoreshwa, abarimo Ethan Nwaneri, barimo Gabriel Jesus, harimo n'abamwana yitwa Doman, agasore gatoya ariko kaza umupira mwinshi. Ikintu cya mbere gituma ikipe y'umupira w'amaguru igira icyizere ko ishobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose kikagerwaho no kugira ikipe ikomeye. Arsenal ifite abakinnyi babanzamo bakomeye, ikagira abasimbura abakomeye, ikagira n'abakinnyi bakwifashishwa ku yindi myanya. Navuze batatu bashobora gukina imyanya itandukanye, nabo beza bakwifuzwa ahandi. Ikintu cya mbere cyagoye Arsenal cyanahetsa ni makipe arimo za Man City mu myaka yashize, no kugira effective ikomeye. This time around bafite ikipe nziza. Noneho iyo umaze kubona ko ekipe ifatika, ikibazo cya kabiri kiba ngo ese ni gute bakina amagra rendezvous match nini harimo nk'iyo yo muri weekend ya Chelsea umuvandimwe yaratubwiye. Yego, well, ntitwibagirwe ko Man City tugeze hano imaze gutsindwa 4. Ntitwibagirwe ko Liverpool yo ntidushobora kubara match imaze gutsindwa imikino 6 ikurikirana. Ntitwibagirwe ko Man U imeze nk'umurwayi iri kuri serum ejo arakira bugacya yarembye. Basi sura ibara kuri iyo high table. Ndashaka gufata muri aya komeye. Ntitwibagirwe ko Tottenham iza mu cyitwa so-called top 6 yariye 4 yashoboraga kuba kunarenga. Ikipe yagasigaye ihagaze ni Chelsea, and consistency iri mu bana bayo twese tuzi, bigaragaza Arsenal nka hariyo kipe yonyine yakwizera kubihagaze as it stands now. Niki kikubwira ko uhagaze kurusha abandi? Na amagra rendezvous. Grand rendezvous Arsenal yazitwaye imiti. Arsenal yatsinzwe na Liverpool, Arsenal inganya na Man City, Arsenal itsinze Man U, itsinze Tottenham. Muri za zindi twita so-called top 6 yasigaye ikipe imwe yitwa Chelsea. Bivuga ngo muri enye bamaze gukina batsinzemo 2, banganya n'imwe, batsindwa n'imwe. Yego, za top 6. Za top 6. Apari ko baratsinzwe na Liverpool, nta yindi kipe yari yatsinda muri Premier League. Niki kivuga ko Arsenal ari nziza bitari iby'amagambo, bitari bya bindi ngo hari ukuntu abantu bahora bayitega akantu ngo
ngo buri mwaka ngo buri mwaka Arsenal niyo kipe aka kanya tuvugana ifite meilleur attaque, ifite ibitego 24 inganya na Man City, ikaba ariyo kipe ifite meilleur defense kuko niyo yonyine yinjijwe ibitego bike 6, iyikurikiye yinjijwe 9 ni Crystal Palace. Yego, bishimangira cyangwa bisobanura iki? Bisobanura ko ufite solution mu gusatira izamu no kuryataka umupira, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo niwizera umwami Yesu ukabyemeza umutima ukabyatuza akanwa kawe uzaba ukijijwe, uzaba ugiye mu ijuru. Si formule zindi, umupira ni principe ebyiri, attack and defense. Ushobora kubikora neza uri umukiranutsi, igikombe bugikwiye kugitwara. Nagiye muri parametre y'ikintu cyitwa match nini kuko zabaga hindrance kuri Arsenal mu myaka yashize. Ari nayo mpamvu statement yanjye izuzura neza koko Arsenal niba ushaka gutanga message nk'uko ayitanze utsinda Tottenham 4 nyuma kumenya ko Liverpool na Man City zatsinze, uri deplace kwa Chelsea iki cyumweru. Itariki 30/11 zishobora kurangira get me well iramutse itsinze Chelsea, isize Chelsea amanota 9 kuko irusha 6 ugayisiga 9, isize Man City icyo gihe amanota ayiri kwirusha n'ubundi ubu ngubu 8. Liverpool yo yaragiye senkina ni 11. bivuga ngo nubwo abantu bajya bavuga Pep Guardiola yaravuze ejo bundi ngo ngo igikombe cya Premier League ntigitwarwa mu kwa 11, nibyo kuko habakira imikino myinshi kuko bazaba bakina imikino 13, ubundi ubu hasigaye imikino 26. Yego. Aravuga ati ntago igikombe gitwarwa mu kwa 11, ariko nanone hari abakiva mu kwa 11. Bivuga ngo ibimenyetso by'ugitwara bizaba bitangiye kugaragara kuko Arsenal imaze gukina za zindi twitwa so-called top 6 ishobora kuzaba bamaze gushyiramo byibura imikino 3 ku bakeba bose. Kandi abo bakeba bose ikintu bakabaye bayitsindisha ni ukubitagira abakinnyi bakomeye kwa kuntu uvuga ngo Arsenal ivunikishije ifite ibisubizo muri effective byatuma ikomeza gusunika uko imikino yiyongera kuko mu kwa 11 Pep niwe wavuga ngo hari phase ya Premier League yo kubanza gukina bakajya muri international break, iyo bagarutse batangiye gukina imikino myinshi Champions League ndetse na shampiyona na za FA bagiye kuzishyiramo ubu ngubu. Imikino itangiye kuba ibiri ikomeye buri cyumweru ngo nibwo amakipe atangiye kugaragaza intege nke. Ikigusunika ni solution ziri kuri bench, nicyo Arsenal ifitemo nk'igisubizo. Ari nayo mpamvu buhibazwa bati ari Martin Odegaard na Eze ninde muntu uzajya ubanza nyamugenzi nashyize rwose kuri Instagram yanjye. Navuze ngo twemeranye yuko Eze ari munsi, twemeranye ko Odegaard ari munsi ya Eze. Abantu bakajya mu manalize baturabona umwe adufasha control tempo y'umukino, uburyo bw'imikinire, uburyo wakinisha abagenzi be ngo babeho neza. Ntago ari kugira ngo bagire amafaranga, abantu babiyumva nabi kuko uwaguhereza amafaranga wo muri Zimbabwe nta forex biro iri hano ntacyo byagufasha. Dukora kugira ngo cya kindi baduhaye nk'igihembo tugitransformemo kubaho neza. Hari abibabaza kandi bayafite, ubwo ntibazi nyine icyo baruhira kuko yaba bari bazi ko bazapfa n'ubundi bakabaye batibabaza. Uba ukora kugira ngo ubeho neza, nta kindi ukorera. Rero iki kintu cyitwa gukina, ukina kugira ngo utsinde. Yes, ushobora kumubwira ngo Bukayo Odegaard yamufasha guprepara ibitego, ariko hari undi ukubwira ngo ndenga icyo njye nkabitsinda. If someone can score a goal 1 2 3 kikaba ari igipeti kidesida amamatche gifite ziriya force mu maguru gishota kuriya, ibyo byo kumbwira ngo undi ngo arabanza ngo agasikana ngo agahindura ijosi ngo nka kumwe kwa Xavi ngo akayifungira mu moso ngo agakora tirishe ngo akabeshya ngo agatanga baro ngo akayidekara ku mpande kwa Bukayo ngo akaridinga. Shaka ibisubizo bituma Eze yibona muri 11 ba Arsenal. Ubwo nuzuza statement yawe Eze amaze gutsinda ibitego 10, yatanze assist 8. Savedire kamaze kugira uruhare mu bitego 18 muri bya 20 na bingaye bya Arsenal maze gutsinda. No maze gutsinda. Aje ryari ko yaje nge mfunzwe ko ari mu kanya ndi kubyibuka.
eze yaguzwe njye ndi muri gereza rwose ni nko mu kanya ni nk'ejo bundi ndi kubibona gutya nikanzemo ni mu kanya bishize ejo bundi hari abantu bumva imibare ye bakagira ngo eze amaze nka seze ebyiri muri Arsenal eze ni umukinnyi utaratangiye shampiyona muri Arsenal match ya mbere yayikinnye muri Crystal Palace ntiyageze n'umwanya wa pre-season ibona abandi bari kuvuga ngo urabona ngo seki ngo uriya mupeti ngo Alexander Isaac ngo cyamugoye ngo ntiyakoranye nabo pre-season ngo adaptation yaramugoye ntigisaba ibindi bintu cyabaye muri academy yabivuze kiba rejected yajya muri Spurs yajya he ntibaramufata kugeza ubwo yibonye aravuga ati hari umunsi umwe ibintu nzabikora